cepet kita geleng guys. Hahaha, gepeng deh. Halo semua, sebelumnya nonton. Like dulu yuk. Halo semuanya, hari ini kita geleng apa lagi ya? Teman-teman ada ide tidak? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Ditunggu loh. Sementara kita cari mobil lagi aja yuk. Ayo, 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 ayo. Gaskeun. Wow, itu ada mobil fire truck guys. Mobil pemadam kebakaran warna merah tuh. Bisa nyemprot air tuh guys. Keren ya. Aduh, 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 aduh. Oh no. Kena semprot juga kita guys. Wah, kita geleng deh yuk. Hihihihi. Wadidaw, ada Coco Charles guys. Serem ya giginya. Cepet geleng yuk guys sebelum dia makan. Hahaha, gepeng deh. Oh no, ini apa lagi nih guys? Mirip Coco Charles tapi kakinya serem banget. Ayo guys, gepengin guys. Waduh, itu lagi ada car eater guys. Serem lidahnya keluar. Ayo cepet kita geleng guys. Hahaha, gepeng deh. Ih, Cucu Charles lagi guys. Serem ya matanya, gak ada yang hitamnya. Ayo gepengin ah. Wadidaw, ada truk molen kuning besar teman-teman. Wow, seru nih. Kita geleng yuk. Oh no. Ayo, kita gas. Hihihihi. Wadidaw, ada itu guys. Serem. Itu Bus Eater. Ih, serem banget. Ayo kita geleng guys. Hahaha, gepeng deh. Waduh, itu ada lagi guys. Ini baru nih Bus Eater. Ih, serem banget giginya. Ada kakinya juga. Ayo, 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 ayo. Geleng guys. Hahaha, gepeng deh. Waduh, itu ada Coco Charles guys. Train eater tuh. Matanya serem putih gitu ya. Ayo cepet kita geleng guys. Ih, serem. Ada lagi ternyata guys. Kayak bis Tayo nih. Tapi kok mirip bis eater ya? Ayo kita gepengin guys. Yuhu. Wadidaw, ada truk molen kuning besar teman-teman. Wow, seru nih. Kita geleng yuk. Oh no. Ayo, kita gas. Hihihihi. Wadidaw, ada itu guys. Serem. Itu Bus Eater. Ih, serem banget.
Ayo kita geleng guys. Hahaha, gepeng deh. Waduh, itu ada lagi guys. Ini baru nih Buzz Eater. Ih, serem banget giginya. Ada kakinya juga. Ayo, geleng guys. Hahaha, gepeng deh. Waduh, itu ada Cocok Charles guys. Train Eater tuh. Matanya serem, putih gitu ya. Ayo cepet kita geleng guys. Halo semua, sempurna nonton. Subscribe dulu yuk. Wadidaw, ada apa itu Jen? Siapa itu? Itu Home Eater guys. Serem banget. Wow, serem sekali. Ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Gepeng deh. Waduh, itu lihat. Ada apa itu? Gak tahu. Itu Buzz Lane Eater Jen. Serem banget ya. Ih, gak lucu. Wow, ayo kita geleng. Ayo. Gepeng deh. Wadidaw, apalagi itu? Kayak Car Eater ya Jen? Wah, apa itu? Ayo cepetan geleng. Iya ayo. Serem. Ayo kita geleng guys. Ayo. Gepeng deh. Waduh Jen, lihat itu ada Tank Eater. Serem banget. Wow, serem banget ya. Ayo kita geleng yuk. Ayo. Rasain nih. Gepeng deh. Wadidaw, ada apa itu Jen? Siapa itu? Itu kayaknya Traktor Eater Jen. Serem ya. Wow, serem sekali. Ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Gepeng deh. Wadidaw, ada apa itu Jen? Siapa itu? Wow, Wow, serem sekali. ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Gepeng deh. Waduh, itu lihat, ada apa itu? Gak tahu. Itu Buzz Eater Jen. Serem ya. Wow, ayo kita geleng. Ayo. Gepeng deh. Wadidaw, besar banget Jen. Wah, apa itu? Ayo cepetan geleng. Iya, banyak giginya tuh. Iya, serem. Ayo kita geleng guys. Ayo. Gepeng deh. Waduh, itu ada Cocok Charles lagi guys. Wow, serem banget ya. Ayo kita geleng yuk. Ayo. Gepeng deh. Oke teman-teman, lanjut besok ya. Bensinnya habis nih. Kita isi dulu. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Bang Ondel ya teman-teman. Yuhu.